Pozdrav, dobrodošli na ovaj kanal. Ovdje je Joksi. Danas ćemo raditi tim od smiješnih imena. Možemo odmah da počnemo. Na golu je Dupe. Ima vrlo loše ocjene. Na levom beku je Rahim Baba. Na desnom beku je Ker. Centralni bekovi su mašina. Te što ovo znači, idite na Google prevodilac i prevedite. Levo krilo je tabla. Ima bar dobar pace. Desno krilo je Kito. Centralni vezni je Montenegro. Ovog igrača obožavaju svi Crnogorci. Još jedan na CM je Bakar. Ovog lika obožavaju svi ljudi koji skupljaju gvozd. U napadu je Jebali i Kurz. Eto, ovako izgleda naš tim. Sad ćemo otići u jednu kampanju da isprobamo ovaj tim. Evo nas u francuskoj kampanji da isprobamo ovaj tim. Lopta je kod Kita. Kito sam probio. Radi neke skillove Kito. Lopta je kod Bakra. Lopta nije uspjela doći do Kera. Da li Dik može da uzme loptu od ovoga? I uspeva Dik. Ker uspeo da oduzme loptu, ali je brzo izgubio, ali tu je Kito da uzme loptu. Lopta kod Montenegra. Kod Kurca. Ide Jebali. Da li ovo Jebali može da postigne? Ali ne može, uklizao mu je protivnički igrač. Da li Kurz ovo može da stigne? Montenegro za malo nije oduzeo loptu. Rupa u odbrani, ne Dik. I Dupe prima. Mislim na gol prima. Lopta je kod Kurca. Da li može sam se Kurc? Ne uspeva. Sam. Gotovo je prvo poluvreme, gubimo 1-0. Odmah protivnici idu protiv napad. Dupe brani. Sada nije primio. Baba ispija loptu, da li mašina može da stigne pre? Nije brskao mašina, evo ga Ker. Ker oduzima loptu, to jest izbija. I Dupe prima još jedan gol. Ponovno ću probati sa Kurcom. Neuspješan prolaz Kurca. Da li Dik može da odbrani? Ne. Dupe brani. Nije primio i ovaj put. Evo lopta je kod table.
Tabla ima 90 pace. Tabla pokušava previše skillova i zato gubi loptu. Montenegro da li može da stigne ovog? Ne može. Ali tu je Dick. Dick za malo što nije oduzeo loptu. Lopta odlazi u out. Lopta je kod Kurca, ipak nije. Sada jeste, lopta je kod Kurca. Lopta ima prema Jebaliju. Niko neće da uđe i... Tabla pokušava, lopta je kod Bakra. Ipak nije Bakar oduzeo loptu. Ipak je opet lopta kod Bakra, ide Bakar. Ne prolazi li lopte sada kod našeg igrača, to jest Montenegra, ne uspeva da šutne. I izgubili smo ovu utakmicu. Nismo uspjeli da postignemo ni jedan gol sa ovakvim timom. Ovako izgleda naš tim. Nadam se da vam se video svidio, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!